И така, след вашиот музикален поздрав, искаме да поздравим нашиот личен пријател за Марин, генерала на Франција, и за неговата половинка Рени, и за неговите прекрасни деца Елиза и Анелио! Има много по света, завиждат на мен, на теб и на твоята жена. Но Марин отново чувства се добре, жена си Рени отива на море. Нарарара, само за Марин шампиона и за Рени. Зависници има много по света, завиждат на мен, на теб и на твоята жена. Но Марин патрона отново чувство се добре, твоята кола Форд Фокус C Макс непобедима е. И нека си го дареда хората, нека те за Марин и Рени да сторят, че той отново чувства се добре, твоята кола непобедима е. Кой ще плаща сметката сега? Това е нашият брат Марин. Айде, Марине, шампионе, така, силен си в това. Айде, чае, мазате, келе, айде, Рени, мазате, јовете дикеле, сариле, соме мангарото. Питат ме пријатели добри, как е Марин шампион на Франција, разкажи, че ти отново чувстваш се добре, твојата кола непобедима е. Питат ме пријатели добри, как е шампиона, всичко разкажи. Ајде, Елиза, Анелија, текеле. Јаша, Марине шампионе, од Виноградец, јаша шампионе, андо баро бордо леле кај беше да, pero мјаса Рениса. Леле Марине, леле Рени, леле шампионе. Кој ще плаща сметката сега? Кој е боса тук на вечерта? Ајде, Марине, така, силен си во ова. Ајде, чаје, мазате, јове, ајде, Рени,